le ndoda ike yaboshwa yarepha umntwana senze kule ndoda lena iyake yabulala kudlaliwe ngathi uma uthwale ngempela umndeni wakhe mayebheka yena ungathula kanjani umndeni wakhe uye kumthela induku uye kumbulala like uthini kithi kahle uthi thina nathi asithwala kanti bakithi ukuze sibe sicebe sibe nemali engamuzwe ekhaya omunye ubaba la eGoli ethi bamthwalisa wakhipha yonke imali waye kumsebenzi ebeyidayisa umkhulu ukuthi wozani bafundise ningenawo amandla nize kimi ngizonika lokho Sizosiphona Makebe senibikelela wonke amagumbi omhlaba mikelelwa yemuzamo wamdlalozi usweet usise sibekhulile wangibuze ukuthi indaba angihambi ngiyedwa-ke njengenjwayelo nje ngiphethe umfowethu kama kanjani azo mfowethu yebo hayi mina ngusoxhela beyashila itelefoni sizalukwazi nibiphenje facing nje so vele ngekophezo yini ngibukane ngishawa mbombo kanye nawe nomsupporter mbombo kanye okay hayi indoda engabonwayo bingelela mfowethu bingelele bonke abantu abasibukele hayi ngibingelele nonke yebo uningi nokuthola ngendlela bafowethu sinenkinga la yamaqole ayibiza ngenyanga nangu Dr. Mkhulu uyatrenda ngapha nangapha sebaqedile abantu sebaqedile noma usuzwile futhi ngale ndoda lena sebaqedile abantu le ndoda le ndoda ngapha komhlaba linganisa inkuxa le inkunzi emnyama le sebaqedile abantu idlala ngabantu ndithi yabathwalisa ithi nomashilambo ithi nomashilambo inelwane inidlala ngabantu and baphelile abantu bakithi lento yokuthwala abafowethu incane la eMzansi lento yokuthwala ilamazwe angaphandle le ndoda ngoba imnyama kanjena nje iqinile ngokwebala eyala eMzansi noma amahebezi le ndoda yali Eswazini izoqola abantu la inamafayela nje abhedayo ngale kwela kubo le ndoda siswa kuthiwa le ndoda ike yaboshwa yarepha umntwana senze kule ndoda lena iyake yabulala iphuma ejele isizoxhopha abantu ngapha eMzansi maningi kahle amahebezi ngayo ndoda engabonayo wena usuyizwile indaba yale ndoda lena ikakhalwa ngapha nangapha nje kuyakhalwa ngale ndoda bengayizwanga mina indaba yalo baba ubaba uDr Mkhulu indaba yakhona bengayizwanga kodwa ngizwe emva ukuthi ngithole ivideo engihlangane nayo khona ivideo engihlangane nayo ku TikTok usisi uyaveza usisi kodwa ngendlela akhuluma ngayo ukhuluma ngathi vele unolwazi noma uyamazi ngaleyo ndlela amazi ngayo yena uDr Mkhulu usisi lona ubani usisi Shongwe eSwatini cha ukuthi abaningi bayamazi lapha ku TikTok usisi Shongwe bese uthi eSwatini usisi Shongwe uveza ukuthi ngempela sizwe nizothula yini indlala lo baba ngoba thina siyamazi lo baba lona wamchaza ngendlela amchaza ngayo waveza ukuthi lo baba lona futhi akanadlozi ayikho lento ayenzayo ayikho ngoba uzowaveza ukuthi ebeboshiwe nje iboshelwe icase rape and ngathi wathola ukuthi ubulele so mina into engibuzayo ukuthi kushuthi usesuka ngale eSwatini useze ngapha ngoba vele uyabazi vele abantu base South Africa vele usezozenzela lezi zinto azenzayo skemela abantu kushuthi uyazi ngapha thina ukuthi eSouth Africa vele siyabhayiza vele kushuthi i-cutting edge ngendlela enza ngayo i-cutting edge ngombono wami ngibona ngathi i-cutting edge iyampromoter ukuthi abaqole kangcono ngathi mhlambe umuntu oqolayo ngezinga eliphezulu because angi-understand ukuthi i-cutting edge ngendlela emveza ngayo because angiyiboni imveza njengomuntu uqola abantu imveza njengomuntu okumele ayichaze iside lakhe lokuthi hayi mina ngenza nje isigebengu lesiyana manje lesigebengu asiqala ukuvela kwi-cutting edge sike savela na ku1KZN TV savela lapha ngangasibona lapha sesigebengu lesana besipromoter nakhona siyichaza
and bayakhala abantu ngaso ke wakhala omunye nje ubaba angisazi ukuthi wathi wakuphi baba bakhala baba ukuthi le ndoda lena yamnikeza imali elotho ukuthi izowena ilotho le ndoda ayaziwe nilotho yabe sabeka amaphepha lutho ukuthi phela izowena lutho iqolwe yiyo lenkunzi emnyama le akuthukuthu umkhulu so singasho ukuthi ama platforms noma ama broadcasting company singasho yini ukuthi kushuthi uyawakhokhela ngoba sathi siyabheka i-cutting edge zihlale siyibona indlela ehlala ikhuluma ngazo ihlala ikhuluma ngeenkinga zabantu ebhekene nabantu kulokhu isifundo sini esifika emphakathini ngoba mangithi ngiyabheka indlela i-cutting edge ebiyenza ngayo kuhluke kakhulu kulokho ekwenza manje kona kuhluke kakhulu ngoba ngendlela yena enza ngayo uyayipromoter uyabalahla laba ngoba yabona le mpi le inkolo lena avi ayikusho ukuthi ngeke kahle kahle yaphela cause ulahla abafundisi usebaya expose abafundisi ukuthi ngabe bafundisi aba powerful kanje senza kanje ngoba mayiveza ama ring ngoba eSouth Africa kahle kahle sizidididi nje kahle kahle kudlaliwe ngathi cause bayawa abantu bawiswa ama ring yilento ayipromotayo ukuthi kusho ukuthi abadinga ama ring abeze kuye abafundisi abadinga ama ring kahle kahle usho ukuthi abeze kuye usho ukuthi abeze kuye ngoba na kuphela azi kahle ukuthi uzokunikeza iringi mhlambe ngalo bhadi leyo mhlambe umuntu mhlambe unezilwane zakhe vele esipoliyane sakazana athi mayethu umuntu athuke kawe bese umuntu uwiswe lama ring alwa muntu unamanga lwana muza ngisho ekhuluma ukuthi unamanga amanga hayi ngayiwe yebo ungawa mase fike kahle ungawa ngoba mina enye into engibhekayo ukuthi uveze nendaba yokuthi yena wathwala ngomndeni wakhe mangathi ngiyibheka le nto leyo isho ukuthini kahle kahle yini indaba kumele siyazi mina ngibona ngathi lo muntu lento ebebeyiveza ngoba yona vele i-cutting edge iveza yabo leza zindlezana kwakhiwa izindlu nje laphana kwahlala bayibekela lapha because mayichaza lo sisi lo uthi ungwanga kuphi ukuthi lo muntu umndeni wakhe ukhona ule umuntu wala eMzansi uma wakhe naye uma wakhe abanabo ubudlelwane ongathi bugezeke kahle ngokusho kwalo sisi lo ukuthi ngathi vele abazwani umndeni wakubo wakhaya kuba kwakhe lo ngale Swazini lo mndeni loyo umndeni oyiphilelayo ba right la abahleli khona lo uyikhandelisa abangenanga ngani la be-cutting edge phakathi lapha esikodlweni ngoba bebafana ake ngingeneke la lo muntu loya uma ukuthi uma yena ethi leza zindlu amathuna omkhulu baba uthwale ngomndeni wakhe uma uthwale ngempela umndeni wakhe mayebheka yena ungathula kanjani umndeni wakhe uye kumthela induku uye kumbulala ekubeni azikahle ukuthi lamangcwaba lawaya uthwele ngelokhundla uthwele ngabantu bakubo ngomkhulu babo nawo bafisa ukuthi omkhulu bebakhanyisela ayikho le nto yikho ngisho nami ngithi kahle kusho ukuthi leza zindlu lezi beyiveza lapha izindlu eziempty nje uzakhela izindlu uyaqhubeka futhi usaqola abantu ne-cutting edge le inawo umthelela cause abantu base South Africa bayazi ukuthi ingathi ibuyilahleke network yabantu bala bayayithanda izinto sebezomlandela sebezobona uyasebenza ngoba nangu lo muntu usekwazi ukuvela ku TV ileyo nto leyo nami engibuza yona ukuthi ithini cutting edge yona mayi broadcaster noma ipublisher into yomuntu othi yena wathola ngabantu bakubo like uthini ngithi kahle uthi thina nathi asithwala ngabantu bakithi ukuze sibe sicebe sibe nemali into phela kusho ukuthi kahle kahle ayivezayo yiyo futhi into akwazi ukuyiqhamisa yabona ngiyawuthanda mfethu lo mbono lo usho ukuthi umndeni wona uthini ngoba lento ivela umhlaba wonke ukuthi yena uthuthwele ngomkhulu bakhe ngogogo bakhe cause ngisho ukuthi wayengazali uma wakhe kuphela lo zali baba wakhe wayengazali ubaba wakhe kuphela wayenezinye izingane lezo zinye izingane lezo zithini ukuthi ubaba noma ubhuti uthwele ngogogo wethu
Shuthu seliphambanisile phela idlozi selijikile labajikela bonke libhekene naye kuphela. Lo muntu unamanga loya. Unamanga. Yazi la ngabona khona lo muntu unamanga. Ngabona eveza ibox. Engathi ngayibona futhi le lukhunjwa le. Lesho lesikhuluma ngayo. Eveza ibox. Engangalibona komunye uxamjwe lapha MTN. Nawo oqola abantu ngemlingo. Uveza ibox la uyakhuxuza ukuthi yakhuxuza uyalivula kuqala ethi yalibo analutho bese livala likhuxuza bese liphuma imali la ngabona khona ukuthi ayikho lento le nto yenziwa lapha MTN labantu abathwala inyoka abakhohlisa abantu buka abantu ukuthi umuntu uthwele inyoka abayithenga lapha ezoo engenamazinyo kona vele lento le vele kahle kusho ukuthi zonke most yazi inyanga ziyasiqhaphaza noma kusho ukuthi lo Dr. Mkhulu wakhona uyena unemali uyakwazi ukuthi ukuxhaphaza to ama broadcast lawa akwazi ukubroadcast umuntu ekubeni edlala ngabantu cause uyaziwa phela akaqala ukuyenza lento manje uyaziwa abaningi abantu ekade bekhala ukuthi lo muntu lo udlalile ngabo ubenzisa ukuthi wabathembisa ukuthi kuzokwenzeka kwangenzeka yona lelona ikwazi kanjani ukumveza ukuthi cause ngendlela eveza ngayo i-cutting edge iyampromote ukuthi aqhubeke aqola abanye cause kuningi off la yeah mfethu uqinisile kakhulu ngoba mina bengizoyiqondisisa kahle uma bokuthi mhlambe bekhuluma ngokulapha yabo ube bekhuluma ngokulapha njengomlaphi wendabuko uDr Mkhulu omlaphi wendabuko ukube bekakhuluma ngokulapha kodwa yena into engibonile into ekhuluma ngayo lapha ukhuluma ngokuthwala ukhuluma ngokuthakathi ukhuluma ngokuthwebula wakhuluma ngabafundisi abafuna ukuyisa abantu einkonzweni ukuthi kahle le nto leyana iadvert umkhulu ebeyidayisa umkhulu ukuthi wozani bafundise ningenawo amandla nize kimi ngizonika lokho wozani nina enihluphekayo nize nabantu bakina sebashona ngizonithwalisa ngabo ilonto leyo nje uyihambisa lapha yana endabeni yakho ukuthi unemali yebo unemali ingakho kwazile ukukhokhela iadvert ka SABC ivuma kanjani leyo nto leyo ukuthi mfethu kusebenza imali emhlabeni bafowethu kuvulana amehlo yekani ukuvuma lokhu niqhaphazeka angeke bekuzwe ngoba bazidididi yabona abantu bala eMzansi kahle bazidididi bayavuma ukuthengeka naye into ibukiza lapha yana ukuthi lento le umsangano lento lena kodwa bona ngoba most yazo zonke izinyanga lezi ezilokhu cause manje into etrendayo ukuthi uthatha lento ene zonke sezenza ukuthi zona zazisa ukuthi thina mawufuna ukuthwala woza ngapha yabona nje ayisekho inyanga engathwalisi yonke inyanga ngiyathwalisa yonke inyanga ngiyathwalisa yonke inyanga hayi ngiyathwalisa mina ithole nje isele lokhu lokhundla lo kwasemasimini ikubeka ihlohla inhlabathi ihlohla lokhundla ihlohla amanzi amafutha besithi hayi isigubhu sami lesi hayi ngiyathwalisa la hayi imali yayizela kudlalwa ngabantu awungitshela mfethu umuntu othwalisayo uthwalisa ngo50 uthwalisa umuntu ofuna imali lo muntu lo uthi akawuthathe u50 wena waye lo muntu ungamthwalisi mahala bese uthi ngoba uzomthwalisa ethola amandla uzomnikeza uzokunikeza lo 50 isingena imali waye ungamthwalisi ngo50 rand bese ukuthi mase ethweleke sengena imali bese kunikeza lo 50 wakho waye wena uthi umuntu akafike no50 kodwa kube nefuna imali wena uzamfuna futhi imali ngoba yikho into ezokwenzeka after sekhokhile lo 50 noma lo 50 rand ayikho vele uyazi so kumele asheshe athathele imali uzoyibona bese kutshela ukuthi hayi wenze wrong la lungisa la wenziweni ngalo Dr. Mkhulu lo iyona nto nami sibajwayela kodwa bayaqhubeka bayaceba ayikho into engenziwa mina into engiyibona ngayo ngoba singothathekile into yethu singothathekile and yonke into esikhathini samanje siphenduka ibusiness uyazi vele ukuthi baningi abafundisi abazoza kuye bezofuna amaringi befike bewisa abantu esontweni banikele ingene imali bayazi ukuthi baziningi ezinye zazo izinyanga ezoza kuye ezothwala baningi nabanye abafana nathi abazoya kuye beyothwala sithi hayi mfethu ngoba uthe vele abantu bakini into evele engasekho yini umsebenzi wabo
So nami ngizofika ngithe mfethu yabasekho labantu laba mfethu engitholise ngabo akukho umsebenzi wabo. So mina into engifuna ukuyibuza kahle kahle ke endabeni yayo ukuthola ngabantu bakini bangasekho. Base yilona idlozi kwezinye izingane zakwenu noma kwabanye bakini ngoba wona usugange ngabo nje wathola ngabo. Abaselona idlozi phela ukuthi usuthwale ngabo. Lento kalomuntu kuyacaca ukuthi into yakhe into engekho leyana. Ngoba bekuthiwa ikhona ngaba akayikhulumi kanje edlangale ngaba akayivezi kuma TV ko cutting edge ubekuthiwa into ekhona ngoba ngawubalekela ukuthi bazombulala abafowabo bazombulala bakubo bese sihluphe kanje ngoba wena uthathe idlozi wawuthuna lapho uthune khona uyasebenzisa ikho hlupheka thina okhombula leyanto ayikho ubekuthiwa bangene kulezi zindlu akukho lutho lapho ukhonkile nje wakhanda nje ngezitini zakhe ukuthi ezoxhopha bona abantu bona laba bazididide ngoba bonke laba balokhu behamba lezi inyanga lezi abayibona kahle ukuthi zidlala ngabo asalili ukuthi bakhona abantu abasizayo kodwa lezi sezenzela ukutrend because obvious ngendlela okungayo iyabonakalisa ukuthi kwayona le cutting edge ibhadela kuzi kwazi kuyo promoter noma iba promoteile nabanye kodwa nje kahle kahle ifocus ibikuyena and ngapha baningi abantu abakhalayo enemaningi amanga alokho weqamba ngomlando wakhe ukuthi yena ubani uphumaphi ngoba ngathi nakho lokho kushade nyana ukuthi ubani lo muntu lo and lento esilokhu sisho bafowethu uthini umndeni wakhe ayithi akekho umuntu ongenawo umndeni uthini umndeni wakhe mangabe yena ethi uthwele ngomkhulu wakhe nogogo wakhe qamba manga ufaka abantu ehlathini ngoba efuna ukubadonsela imali ngoba uzosuka omunye lapha ethi hayi vele umkhulu wami nini asuke nathi asimthatha umkhulu wami amthathe bese emshanga esambe singaka ethi ufuna 100,000 aye kumsebenzi lo muntu ayofuna iloan ayethi ibhuku lo muntu bese ingenzeki le yanto uyakhala lo ngapha mase bembulala abantu kuyoba sengathi bamsukela bambulala into ekhona manje kuyenzekani ngithwale ngomkhulu wami ukuthi wayehlupheke lento yokuthwala mina ingiphazamisa umkhulu wami wayehlupheke uzobe seyithatha phela le mali mase ngithwele ngaye Usho uzokwenza iplan lento yokuthwala indida angikwazi ukuthi kanti hayi ukuthi mangithwala mhlawumbe umkhulu wayecebile bese mase ngithwele ngaye uzobe seyithatha imali la khona yena ngoba wayehluphekela wayena umuntu wafe engayazi mama sezoyazi ngoba sengale bafowethu akuyekeni ukulokhu kudlalwa ngathi kudlalwa ngabantu nayo lento yokuthwala angazi ukuthi ikhona noma yikho kodwa nje asiyekeni bafowethu ukuthi sicabange ngeziso asisicabangeni ngengqondo uqinisile lapho futhi uqinisile kakhulu futhi okunye ke mhlambe sesisovala nje okunye bengifisa ukuthi kesifisa nje kubo bonke labantu ngiyazi ukuthi bayasaba ukuvela labantu laba bahambe beyothwala bese izinto zingenzeki futhi abantu ngivile bayasaba ukuvela ngoba bayazi bona basabani besifisa ngelanga nje kehlale nabo ke sixoxe kwakwenze njani ake sichazele nje ukuthi hayi mina ngaya kusibani wathi ukuthi nokuthi ngabuya ngakwenza konke lokho kodwa dolo lo imali amfuthu ngiyakufisa ndodo engaziwo ukuthi ke befike bezosichazela nanakho lokho ukuthwala ukuthi lento le isebenza kanjani ngoba indida benzele nalabo abalandelayo because sibaningi sifisayo nathi ukuceba sogcina nathi siwela leliwa leli elenzakalayo kulokhu lahla imali yakhe yokugcina hayi engamuzwe ekhaya omunye ubaba la egole ethi bamthwalisa wakhipha yonke imali waye kumsebenzi wawulanda imali angabe wemphuzise emuphi umuthi uthi umqondo esevuma yonke into nje vuma yonke into banikeza yonke into phela umsebenzi kumanje akanalutho eshaya ngakho ukuthwala ethi ufuna umcebo lokhu baningi abantu abalimele la bafowethu angenivele nina elaqolwa nisichazele ukuthi nani nicabange kanjani kwakwenzakaleni naniphuzisweni sibone ukuthi ngoba kahle liningi abantu abaningi basazowela kuleli leliwa leli nane nawe la kulona
anisizeni umphakathi ukuze ezophela yonke lamaqola lawo kulokhu kuthiwa kuyathwaliswa ekubeni abantu bebulala abantu. Awungene ku-comment section nawe usichazele ukuthi wena kwenzakalani kuwe and nawe umbono wakho uthini ngalento leyo yokuthwala nazo zonke lezi nyanga iqola abantu iGA ikwazi ukuthi ipromote ngendlela eright. Ngithi cofa like lapho uthi subscribe usilandele iyophinde bonani.